Tla re tswelele pele ka kgaso ya dikgang. Puso ga ise itsise kemo ya yona ka ga lenaane la pateletso la moento kwa ditheong tsa thuto e kgolwane. Tona ya lefapha la thuto e kgolwane Blade Nzimande a re lefapha le tlile go tshwaela morago ga lenaane la go ikgolaganya la banna le seabe ba ba maleba la ga motlatsa mopresidente David Mabuza.Seno se tla ka nako eo ditheo dingwe di laetseng baithuti le badiri botlhe ba tsona go ka entela COVID-19. The cabinet has requested the Deputy President to lead a process of extensive consultation at NEDLAC with the social partners and in a range of other places on the attitude, on what decision government should take. We are urging everyone to vaccinate. That's government's position, that everyone must vaccinate. There we are not dilly-dallying. And we are calling all stakeholders, by the way, in our sector to join us in the campaign for vaccination, whether it's students, whether it's academics, whether it's workers. We are saying join us in embarking on a massive campaign towards vaccination.